abono ko sen oustas Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendo mo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengolle vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto donc hay so waɗaɗa yimɓe ɓe hande est ce que ɓe faama mawdu o ganta faama inchallah eko ko ha série ɓe fof anda ko wonɗum wiyete islam e science série ɓe fof tawa ɗoɗo fof ene feesiday ha e niveau haqqille goto kala emen tawa ɗoɓe ganda ko ɗum ɗo wiyete science ko ɗum ɗo wiyete islam si allah jare aray inchallah ko wonni yirɗen ma e fensitirde ɓangugol e yewtere nde halkande yewtugol finno waɗiyade gon taw ɗaɓɓitangol konngol wiyetego science ɗiɗo fof tawaɓe ɗo ɓe wonama ɗum wiyete science wiyete science ko wiyete science ko jomiraɓe gande ara firti e konngol ko wiyete science ko ɓeynata ko ulum c'est à dire le mot science certainement qu'il y aura parmi l'auditoire des gens qui ne parlent pas la langue pulaar, qui ne comprennent pas cette langue, mais ils sont parmi nous. Ils désirent qu'on fasse un petit résumé sur le thème pour que la compréhension soit profitable à l'auditoire dans son ensemble. Est-ce que les gens là sont là? Ils ont procédé au déplacement? Les gens là sont là, des gens qui ne comprennent pas la langue pulaar. Ils désirent qu'on fasse un résumé en français pour eux. Est-ce qu'ils sont là? Ok, c'est bien. Woɓɓe go musidɓe men ƴettidiyanɓe goo nodduno ɓe inni ɓe yiɗa e tawede conférence on si ɓe hettike kono ɓe nanta pulaar tan ɓe faala siɓe yewti pulaar ngal ha mi mutoyde mi jumuɗana ɓe ka français ɗi yoɓe faamu ko ona yewtede kon kono mi andi ɓe hettaki sappo ka woɗɗi ɓe yiwaynoɓe seeɗa gasi ɗon c'est bon ɗo joni ɓurtay en newinande jeehe e haala men kan tun jonnay en tan kadi fensitugol donc wiwɗen konngol wiyete ngol science ngol wiyete ka aram ko ulum ngol wiyete ɗum le mot science ande luggude e haala arab ɓeynata ulum c'est à dire au pluriel veut dire le savoir, mais le pluriel c'est ulum. Kongol nongol tawata ka hala arab si wiyama ilmun ko gandal, si wiyama ulumun ko gande bus hawtondirɗe wiyete ulumun tawi woni pluriel on non ulumu ƴetta firtira ko wiyete science kon français si tawi en faami min ñon mi fensitay ha fof faama ko mi wolkat ko tuma gande buy hawtodiri luggude ngalɗiɗɗe hawnuɗe arab wiyata ulum ko ɗum noon ko arab wiya ulumu ɗon ko ɗum français wiyata science anglais ɓe wiya science donc ko ɗum ɗon wiyete ulum taw ko ɗum wiyete science taw yen andu mawdu on ko islam e science yani ko islamu on kañum e gande luggude ɗen ɓanginen fi seeɗa ko wiyete science won ɗum science bolli science woɗen gande wiyetede science hino jogii calɗi ɗuuɗuɗi science on no woodi kamne en ɗo science on no feccita fekke tati no woodi ko wiyete science sociale no woodi ko wiyete science expérimentale no woodi ko wiyete science mathématique kamne en ɗo science mathématique pano science exacte wawi wonirten science exacte science sociale science expérimentale ɗum no ka men ka leydi men lagine ɗo ko ni science on senditira ko wiyete science sociale ko gande lugguɗe yaaruɗe e bange huwodire ɗen e wondigal ngal hakkunde yimɓe ɓe wiyete science sociale no woodi yoga
e ko jangete e science sociale ko wiyete par exemple droit science juridique wiyete droit ko gande artude sharia di gasoji wonde hakkunde yimɓe ɓen fiyo ɓe wuuri du ara ɓe lordidiraali ara mo kala no teddi ko ɗum wiyete droit ɗum ɗo wiyete arabe alqanun par exemple wiyama faculté de droit sciences économiques et gestion ko ɗum wiyete kulliyatul huquq wa dirasat al iqtisadiya wa tahsil faculté de droit sciences économiques et gestion na menen ko faculté ɗo men waɗayno droit ka université Conakry ɗo gamal aɗa on say faculté on ko noon wiyete bonnanoma ɗankitama koto anda joni konnu jokka to ɗum nani ɗon ɗo on tawi wiyama ɗa wadde droit aray ko gonga ɗa wadde droit par ce que hari faculté on himo dolni himo yaaji say ko wiyete ko faculté de droit sciences économiques et gestion jonno menen ko wonno windande ko wonno maata men janngayno ɗum ɗo wonti fayda faculté e nokkede ko ɓeyda faculté de sciences juridiques et sciences politiques menen ari science politique ko jeeya ɗum e nder ko men janngata kon c'était une simple matière ko wiyete science politique men janngayno à partir de la deuxième année men janngayno science politique histoire des idées politiques science administrative kala ko yowiti e fi laamu e fi artagol e fi gérugol jama on menen men janngama ɗum donc joni noon e nder ko wiyete science sociale ton janngugol ɗi sari'aji gasoji wonde hakkunde yimɓe ɓen no ɓe wawirta wuurirde ta ɓe kettodiri ko ɗum ɗo wiyete science juridique e nder mummaɗum droit ino tawa e muɗum kañum kadi e nder science sociale ɗon masalan ɓeyta kon science littéraire janngugol fi taarikaji piipiji fewndiɗi fi pinal civilisation ji fof no natore e nder ko wiyete science sociale donc ɗuuti ɗum ko wiyete science expérimentale ɗum fi cellal ngal par exemple e nder science expérimentale on ko ɗon médecine o woni janngugol fi ñawdugol faɗin piiji ko wiyete science exacte fi ñeeñal ngal wiyete kon l'ingénierie par ce que koye nder science exacte on institut de polytechnique ko on woni ɓe janggata génie civil mécanique génie chimique kala ko arde e telema fi ñeeñal fi moƴƴingol piiji fof muɗum no naatore nder science exacte o mais ɗum ɗo fof si hawtodiri si ɗeɗo gande fof hawtodiri honto ɗe addata yimɓe ɓen ko ɗe addata yimɓe ɓen ko fi newingol gurdam ɗum ganduɗa newo ɗe gande ɗo moƴƴini avion ko ɗe gande ɗo moƴƴini avion ko ɗe gande ɗo moƴƴini oto ɗe gande ɗo moƴƴini comprimére ko ɗe gande ɗo waɗi tinelji tufi pelle moƴƴini laawi ko ɗe gande ɗo moƴƴini laawi e nder ndiyam saɓa ka nder ndiyam tinel otowal ngal sora e ɗe to ngal yaha donc ko ɗe gande ɗo moƴƴini montor senditi leereji ɗi andi ɗa ɓuuɓay andi ɗa wulay ɗum fof e nder adna o fuutini e ɗeɗo ko ɗeɗo gande molanaɗe ɗi ɗum heɓori donc a wawi janngude diina kam ɗum jo alqur'ana on ɗum jo hadis on ɗum jo sharia on hagata ɗum ko gandal ɗo ngal nafe ka dewal kono gandal wallo ma ngal ha sa yettinay sa fof nani day nde wootere ko gandal science ngal waɗi o micro ɗo ko gandal science o woni filmude ɗum ɗo tawa ka won ɗo nini ko fandi wona yimɓe temeɗɗe jeegoo eɗen ndaari ɓe ɗum ɗo en direct e nder adna Allah science o waɗi ɗum fami ko gandal science on ko nafoore maggal waɗi ɗum gandal science donc ko ngal ɗo wallay ma ɓornoɗa ko ngal ɗo wallay ma heɓa paɗe ko ngal ɗon wallay ma yaha makkara na seppugol duuɓi jeeɗi donc ko ɗen gande fof wiyete science ɗe wiyete ulum joni noon ko honno ɗen gande waadi e l'islam ɗen gande lugguɗe moƴƴinɗe vaktinje ñabbeeli arino il faut fellitino wondema ɗi dikkata aduna wona tuberculose anduɓe histoire mum waɗu rafage ko tuberculose wari kon sida warako faami e ñabbeeli goo kañum kadi ko joomiraɓe gande scientifique ɓe
développi gandal mum e alluje mum ha ɓe moƴƴini ko wiyete vaccin ko tawata si goɗɗo pikama ɗum ɗon tuberculose nangatamo ma ɗum lekkele mum ɗen ko wata traitude kon on tigi dikka wannoon ko hurɓini nawɗare nden haade nderaɓa e ha feɓɓiti keero e ñabbeji busmatinnoɗi aninnoɗi ɗi tawata science on ari wakkilike addi lekkele muɗum yimɓe ɓen bimana heɓi jallal donc ko sifa ɗen gande fof wiyete science donc ko honno noon ɗen gande wawa ina est ce que gande est ce que l'islam ko jegede gande hajja dakko ka ko mari barka ka ala est ce que fimu no wona ka l'islam est ce que ɗen gande no heɓɓi diina ka est ce que ko diina kam ɗaɓɓitata ɗen gande janga kaka nder diina ɗen gande ɗaɓɓiteteɗe jangde ko ɗum ɗon fof woni ko tumbidiren ɗo hande ko seedugol ɗum pensita ɗum tawi min no jama no hecci o science no hecci mo fes dendanangal ko wiyete gandal ko fof kala ko jangete tawa nafay neɗɗanke o ka gurdam makko e ka laakara makko hino ka nder l'islam ko moƴƴinta avion je no ka nder l'islam gandal ko moƴƴinta lekkele no ka nder l'islam gandal ko ƴawrete ka tammu dowga yahe ka koode ka planète ke no ka nder l'islam e tawde kadi ɓeru ha ka porto ɓen eti ɗo ɓe moƴƴini ko ɓe moƴƴini kon fof ɓe moƴƴini avion je ɓe moƴƴini métro je ɓe moƴƴini lekkele fof muɗum ɓeru ha ka ɓe eti ɗo kon fof 1% gandal science ko woni kon ka nder qur'ana ɓe gaynali taw exploite taw ɓe hewtali taw 1% ko won nder ɗo ko non taw duwa ɗon famde mi wi in ɗo kadi kami ɗuwoɗenen no filma adnan lam fof no jentila ton ɗo no suivi mi en direct nda ñande ngo ya conférence am ɓay mi yalti ɗo mi hewtu ka suudu tawi mi addanama vidéo conférence on ɓe jeego goɗɗum ɗum ko Boston iwi goɗɗum ko Atlanta iwi goɗɗum ko Bruxelles iwi ɓayni haade meɗen suivde on en direct oustaz cd mum hino ɗo ko yoɓɗon kon fof min naɓani on ɗon ɓe addanimi ka messagére an donc moni wolde ɗo ko addallam fof suki mi wii ko porto ɓen eti kon ha ɓe moƴƴini avion eɗen gande matti ha ɓe moƴƴini métro je ɓe moƴƴini lekkele ɓe moƴƴini whatsapp ɓe moƴƴini ɗum ɗo fof oɗo internet ko ɓe développe kon fof gande ngal gandal ngal ɓe jangi ha ɓe hewti ton ko woni ka nder deftere ɗo kon 1% mum ɓe memal taw ko ɗum mi wi ɓe memal ɗum taw honɗum ɗum tindini wondema l'islamu on karamu ko kala wi'aɗo no jangi kala ko wi'a no janga l'islamu on ko karamu ko saka l'islam artete saɗa faala janguɗo saɗa faala mutade e gandal biriya jalba artay ka l'islam donc ko fi hon ɗum non waɗi si ɗeɗo gande science ɗe waɗaka nder l'islam ɗe waɗaka nder qur'an fiyen famodir ko fodani ndi allah subhanahu wa taala fudi ɓiɓɓe adama ɓe ma ndi fodani ndi laato ndi wata laatade si wona gandal si wona ko science allah subhanahu wa taala hino fudi ɓiɓɓe adama ɓen wondema o moƴƴorto e maɓɓe newende o moƴƴorto e maɓɓe ɓuttu o moƴƴorto e maɓɓe haarande o moƴƴorto e maɓɓe fowtere o moƴƴorto e maɓɓe hoolare ko wiyete sécurité himo fof ɓurnan fotuɗan gurdan deeƴuɗan allah no fodi en mo fodi ɗum ɓiɓɓe adama ɓay noon o fodi ɗum ɓayle fodore makko nden nde o lundotako e fodore makko ni inna allaha la yukhlifu l-mi'ad o fondota o bimana o lundotako fodore makko nden o jonnata aadi o firta ko wi wo laatoto inna allaha balighun amri o yottinay fiyake makko on hewtay kala ko
fudi kon aray ha hewta laato yi'e jonnon faamen yo arta haqqille men laaɓan en posiyananen par ce que ko wiyete basal kon ko mentalité ɓan moƴƴinta basal ka haqqille maga ka ɓerde ma jaɓa ko a tampuɗo haqqille maga wondema ko a tampuɗo ko a weeleteɗo a ñawsowo ko mentalité julɓe ɓen fof yo waɗu ko haqqille maɓɓe wondema allahu nan toon no foti ɓe gurdam newiɗa no foti ɓe dolokaji mum no foti ɓe mbaɗɗa teeri jiɗato no foti ɓe avion je terɗude no foti ɓe harande waɗ ɗum ko haqqille maɓɓe taw ɓe waɗu ko haqqille maɓɓe wondema ko ɓe ariri ko adda ɗo koye ɓe tampa si ɓe naati aljanna ɓe fowto ɓe terto ɗum ɗum yiida yaada e qouran yiida yaada e qouran terto ɗum bas kanko bajjo seniiɗo o mo fodi ɓiɓɓe adama ɓe newende e nder kaɗo diina tigi jante allah no daara on ɗum faamu ɗon e ko allah wi kom yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra on faamu ɗon e ay ko allah daari yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allahu lanɗo on faandani on faalana o newende o faandanaki o faalanaka o sakkee e telemma sengo yewtugol ɓi diina kan e science o no woodi kadi ko duwaɗen faamude siɗa yewtude fiimu wondema ayeji alqur'ana ɓe iɗe ɗuuɗi maana aya no yewta ɗo fi aqida fi finde hara on aya himo sella kadi ka o yewtire fi goɗɗum ngo ka woni gonga kadi ka woni gonga mars aya no yewta ɗo fi goɗɗum tawa ko fi ɗum aya on tipporani ha gas fi ɗum woni yewtude goɗɗum ngo ko jaɓini tawa ka nder diina kadi ɗum heewi sunnayankoɓɓen heewi e sunnayankoɓɓen jogoriɓe dalil wondema ko nelaɗo ɗum hana jokkede ka dewal mo jokkali nelaɗo ka dewal haray o perdi ɓe dallinono aya tawi on aya na ɗum ɗo mo tippori ko ɓe wi ko fes simi jangi aya on ɗo on tawa on fof kon on nanimo buy e mo gollitirimo buy e mo wowlimo buy e mo wajorimo arane na ɗum ko wi'a ɗon komo tippori na ɗum o sababu ɗum suul makko wama atakum rasulu fahusuhu wama nahakum anhu fantahu o aya fof no andi mo ga fof no andi o aya kala falaɗo haɓude bidia kala falaɗo feññinande yimɓe ɓen ko nelaɗo jokkete ka dewal o wonay o aya wama atakum rasulu kala ko nelaɗo on jonni on fahusuhu jogue ɗum wama nahakum anhu kala ko haɗi on e muɗum fantahu woɗɗite haɗite wode neeɓi wonde on aya wona ɗum o tippori na ɗum o sababu ɗum suul makko bes komi wirani ɗum ɗo ko fi yon faamu wondema ayje qur'ana ɗen hiɗe wawi ƴettude manaji go'o tawana ko ɗi tippori ko ndeññan aya on e suratul hashr o aya wama atakum rasulu fahusu wama nahakum fantahu no e suratul hashr suratul hashr ko simore nde wi'irana hashr ko wiyete hashr ko moɓugol yani julɓe ɓen e heeferaɓe ɓen piiri haray no dagani julɓe ɓen kala ko ɓe jatti e junngo heeferaɓe ɓen no daganiɓe kamɓe jeyi siko jiwɓe ɓen siko rewɓe ɓen fof kamɓe jeyi siko kanŋe siko jaaman kala ko ɓe jatti e junngo maɓɓe no daganiɓe kamɓe jeyi ko ɗum wiyete hono hoori faami donc ko ɗum ɗon joni noon ka suratul hashr ɓe arɓe heɓi buy nela sallama tawi mo kala no faala sahabajo kala no faala joni noon mo kala wuri no faala hay ƴettude hara o jaɓa ɗum hara o landaki o seytinade kadi wama atakum rasulu kala ko nelaɗo jonni o e ko heɓuɗon kon ka jihad
hakkude kanŋe e jiwɓe e fantahu haray ta naɓu haqqille ma to ko ɗum woni maana o yahi sotlo ha chef ndaro kono na kon addede dalil fi sunna donc faamingol ɗo wondema ayiji alqur'ana ɗe iɗe wawi arde fi goɗɗum hara ɗe yaha e maana ko ta ko on maana wuri ɗe ɓuri sellude e muɗum edi maana goɗɗo ɓe jonno misal kadi jonno misal so jangi wadduha walleyli ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al akhiratu khayrun laka min al ula wadduha walleyli ida saja allah wondir ma wadda'aka rabbuka wa ma qala joma ma tertakima o ɗalalima ma wadda'aka rabbuka wa ma qala allah subhanahu wa ta'ala o daali wala al akhiratu khayrun laka min al ula ɗen fira wala al akhiratu ko laakara on khayrun laka ɓuranma moƴƴan min al ula e ɗi aduna ka na ɗum fireten ɗon ɗum fireten firo ɓurgo sellude gon na gon firo ɓurɗo sellude on e aya wona wigol ko laakara on ɓuranma moƴƴande e ɗi aduna fes wala al akhiratu khayrun laka min al ula wona on ɓuri sellude tafsir e aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda aramaka jooma ma okkore ha weltoɗa son daari contexte sababu nusul suura on ta suura on tippori on taway maana go yaltitay ɓurɗo fewde ɓurɗo wonde gonga edi pelletile ko laakara on ɓuri moƴƴande nelaɗo on edi aduna ka kono noon ko ɗum woni sababu ndu pourquoi suura on tippani o wahay on kupi wahay ko allah tippini en tippinta e nelaɗo on kan ka qur'ana dari bes acci arde tawi hande kadi wahay wayri tippagol ha seydina jibril aray hiwro nelaɗo sassama juuromo hoota nelaɗo yiyaymo tu sikka wahay o woola joni wahay o hoota o ronka jonnude hay fus ha Quraysiyankoɓe ɓen andi heferaɓe ɓen andi wahay on kupi acci arde ɓe jalimo ɓe inni o haɓɓidi e jonnowomo ko o yennirta en ko o yennitata en adna borre makko nedinen accali hay jonnomo wahayo nelaɗo sunjanon jonnon allah daali noon o wondiri wadduha walleyli ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala jooma maɗa jijjitalima tertakima o ɗalalima kadi fii ko faalaɗa ko wahyu faalaɗa walal akhirat ko lutti araadi e wahyu on ko khayrun laka ɓuranma moƴƴande min al ula edi ko ajiɗa hendade ko waɗa sawfa yu'tika ha weltoɗa dare o maana ɗon kadi dare o maana ɗon kadi joni noon aya goo ari ati ɗum ɗon aya go ari gongini nde yewtere ɗo aya arɗon ka sortu mariam Allah daali wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya senna jibril wi men attata o wahyu men jonde sina tuma jooma ma newni o jonni men o jaɓi o neli o men addu on say men adda lahu ma bayna aydina ko kanko jeyi ber ko men addi kon hendiɗa wa ma khalfana ko lukki ɓaawo kon araade wa ma bayna dhalika e ko woni hakkunde ɗi ɗiɗi wa ma kana rabbuka nasiya jooma ma no yejjitalima est ce que ɗum ɗo e ɗum ɗa yaadade donc c'est à dire sen faamay mawdou an on ma jaɓanolla acceptolla wondema aya qur'an no ƴetta ma'anaji bus aya qur'an no ƴetta ma'anaji bus ma famodiren ɗon taw faam donc ɓe jonna on kadi misal goota bet allah subhanahu wa ta'ala no yewtude ɓi no so fewni goɗɗo ko honno o wa'ata so aali goɗɗo o majjinimo ko honno ɓerde makko nde wa'ata allah daali wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu harajan dayiqan ka annama yas'adu fi sama. Ce verset est scientifique. D'ailleurs,
vous conviendrez avec moi que presque tous les versets scientifiques, tous les versets coraniques sont scientifiques. Je dis bien presque tous les versets coraniques sont scientifiques. Allah subhanahu wa ta'ala imo yewta e suratul an'am. Jasa suratul an'am ko sura aqida, ko sura finde. Kala ko wiyete aqida kon fof fi tawhid, fi shirk, fi wotindingol Allah, simoje qur'ana den fof ko nattana leɗɗe alal bako suratul an'am. Sa jangingol halan ni ha joni andani ko wiyete shirku, andani ko wiyete tawhid ara akirni, andara hoddiranaka andugol. Jonnon Allah no yewti fi tawhid, no yewti fi shirku ha gas mo jonnude misal yimɓe ɓe o majjini ɓen. So majjini goɗɗo ko honno ɓernde makko nde wa'ata. Allah daali kala mo Allah faala majjinde o hoddirani majjingol, o waɗay ɓernde makko nden faaɗunde ittunde ha o wa'a wattuman o fokkiti ƴawrugol ka kam. ƴaw Allah yewti fi faaɗugol ɓernde nde yoora nde ŋaɗa nde satta tawi ko jonnirta misal ko neɗɗo joggiɗo nden ɓerde no waɗi wasi no fokkitiri ka kam. ko ɗo science o addi ndu henndu ndu foofeten o oxygéne mo yiyete ko sa foofi si ɓernde hen to si foofanko kupi acci ɓernde ŋaɗay nde faaɗa nde yoora key ka fofan goɗɗo fofangol si kupi ɓernde nden haray no yaaji, haray nde ɓitti ka, haray nde ɓitti nde faaɗi nde yoori key si fofango heɓaaki. Fofango ko oxygéne, si oxygéne ala hara en fofata. Jonnon o oxygéne mo mari haa ka o hatti tele masengo dow ga, sa ƴawi dow ga haa hewti niveau go haray anni oxygéne on juuli e nelaɗon sallimmike, haray ala ko foofa ɓernde nden hannde kadi nde ŋaɗay nde satta nde yoora key no aya o wiri noon. jonnon ko science andini ko wiyete oxygéne, ko science kadi andini kadi les couches atmosphériques, c'est à dire noone keneeli wonɗi e hoore ndiɗo leydi, oɗo planète wiyeteɗo terre, ndeɗo hoodere wiyetede leydi, no woodi noone keneeli no jeeya e ɗin keneeli ko wiyete oxygéne. jonnon si on tigi ƴawi no woodi yimɓe goo ɓe tawata ɓe mari en carence en oxygéne, réserve on no serti. réserve oxygéne ko jogiɗen kon na réserve goto jogiɗen. woɓɓe no toon oxygéne maɓɓe on ɗuuɗa ha no avion on towiri niveau goo tum haray ɓerde nden fuɗɗike sokagol. ko ɗum waɗi si ɓe yeeto yimɓe ɓen no woodi ko tippinta gaz ma ɗum ɗo ɓallitore ɗiɓen so ƴetti honno wiyete altitude goo, ko par ce que haray oxygéne on fanɗi o fanɗay hes. ko ɗum waɗi si ɓe yahoɓe jaltoɓe planétaire o yanka espace ɓe naɓoray ko ɓe fofata kon oxygéne maɓɓe ala ton. ndaare aya qur'an wonɗo yewde fi tawhid no memi science haayi ɗum. donc exemple ko misal mi jonni o joni noon nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala hodi ɓiɓɓe adama ɓen gurdan newiɗam, gurdan newiɗam yadata e heeje, yadata e kolndal, yadata e seppugol ha mafota e hoore mum, yadata e nawnaje ñawsugol yadata. o wi'ile kanko pacco seniɗo o ɓiɓɓe adama ɓen mo foti ɓe gurdan newiɗam. ko ɗon science o ngadi, ko science moƴƴinta oto, ko science moƴƴinta bateau, ko science moƴƴinta lekki, ko science moƴƴinta ñaamete, ko science moƴƴinta usine. jaka Allah subhanahu wa ta'ala holli wondema science on gollitirte siko o faala kon laato. ko ɗum waɗi so ƴetti science on fof ko waɗi ka nder Qur'an, ko toon o yalti. Allah daali wala qad karramna bani adam, jante moƴƴa dey wala qad karramna bani adam, gonɗi men teddini ɓiɓɓe adama ɓen. kaka Qur'an surat bani Israil
walaqad karramna bani adam min teddini ɓiɓɓe adama ɓen seede mum wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Al aya Allah daali min teddini ɓiɓɓe adama ɓen, min rondike ɓe ka jordi, min rondike ɓe ka baharu, min arsikiɓe ñaameteji dagiɗi laaɓuɗi welɗi, min ɓurniɓe e dow ko heewi e ko min tagi kon hattirde ɓurnugol. Teddugal ngal Allah faandi e oɗo aya on wona teddugal naadugol aljanna, ko teddugal no o wuurirake aduna ɗo o tawa o ɓittaaki o lettaaki, par ce que o wi tun o teddinima ko adi taw ko assirangol mo taw rondede ka leydi ɗo arana o seppowo. Siyama ɗo Oustaz Tayyib haray Konakiri fof no sabbi on Oustaz Tayyib, Konakiri no yiɗi on, no yiɗi ko waajoto ɗon ko saɗi mon, ko tooɗimo on seene. Hara noon miɗo kooya, hara miɗo kooya, ko kooya mi iwata mi ara. Jonno wi'e noon haray on ƴettata oto wal yahanta o, on ƴettata oto, on doginta oto mon on, haray ko wallinta men ɓernde nden ko yo seppu seeno ɗon haa ɗo waɗa noon men payana jama on no yiɗi on, no teddini on. Karmo ko en simi nangi iwi kooya teppere hundubbu kami on jano wo pammi e ɗi pim ko limousine seede meɗen teddini on Oustaz Tayyib, limousine walno yahande on sipa ngala jaɓɓinogal Oustaz Tayyib ka aéroport Atlanta. Ko limousine wal ngal à peu près 2 à 3 mètres ɗum jaɓɓino Oustaz Tayyib ka aéroport Atlanta. Min jindi nokkeeji ɗuɗɗi labbede ɗuɗɗi kelɗude ɗin fof e nder Atlanta si min ari ka hôtel ka conférence o waɗi no gasara woɓɓe mo yingal seedewa ɗo simi seppi iwi koya mi ari haa ɗo min nayi ɓe teddinali Oustaz Tayyib ɓe ɓe no seppini ɓe ɗon anndi no jeeya e ko waɗi Thomas Sankara ko seppinno oya honno François Mitterrand. Ini ko révolutionnaire ko suka wala e Burkina yaaru yeeso donc on lay ara kamɓe ɓe wakkili fof ko gore fof no fota ɓurondiraka seede muɗum ɓay kanko président on hakkude ɗo e ɗo o seppay aray lanko français on kañum kadi ko jokkumo seppa ɓe seppini mawɗo on kum ha ɗum min ji on seppinan kono han on a faatu ko débat ɗon seppini ɗin kalan aduna seppini François Mitterrand o anda kanko ko suka révolutionnaire militaire oɗa na o militaire en intellectuel gan waɗa service militaire wata seppude wa ɗum ɗon fo nawyi kadi heɓi duuɓi 90 e goɗɗum kanko suka Thomas Sankara seppini mum jilti kadi wo teddugal ngal hiwragol oya dammon o addani goɗɗo France dawi o fawnike e mawɗo on fi seppinimo oya hersi wiigol ronki wawata seppi tampi ɓittike donc en andi ɓay Allah wi'i o teddini en o wi o waɗani en ka ƴawen ka bakoɗen wa hamalnahum fil barri wal bahr ka ndiyam en fubbotako ko batoje tiiɗude lix ta bato on no mari jardin no mari piscine no mari supermarché no mari losumanji batoje goo no mari 2000 losuma ta hoɗa e nder ton ha ñande darngal dari mi yi goɗɗe majje ra'ayal ayni mi yi Queen Mary on New York donc sifa ɗum ɗon fof muɗum koko Allah daali fiiɗen batoje fiiɗen dalɗo wa hamalnahum fil barri wal bahr ka jorni mi rondiɓe o détaillé aya ko o rondoto en kon fiyon andu wondema ko ɗe otoje tigi o faani Allah daali wal khayla wal bahila wal hamira litarkabuhu wa zina o wi e pucci e mbam pucci e babbi wi ko ƴawon e muɗum kañum e cuɗaari kadi ko mbaɗɗatiri ko cuɗaari kadi Allah daali wa yahluqu
ma la ta'lamu himo fawi tagude kadi ko ƴawon e muɗum kadi tawa no woni liks ko on anda ñande on aya tippi hari ɓe anda ko waɗ e ngeloba e mbampuccu e mbabba ko ɗum ɓe anduno nden ñande Allah wi kadi o taganayi kadi ɓiɓɓe adama ɓen ko ɓe ƴewa e muɗum ko tawata ɓeeɗo ɓe anda est ce que fewndo on say fewndo wonno pucci e mbampucci ɓen si addanama ɗo lande crisére wal haray ɓe andi ɗum tawi ko ɗum Allah faandi si ɓe addanama lande crisére wal ɓe anda ɗum si ɓe addanama métro wal ɓe anda ɗum tawi ko métro je ɗen Allah faandi taganayi kadi ɓiɓɓe adama ɓen ko tata ɓen ɗon anda nden ñande o waɗi noon o waɗay ka haqqille maɓɓe ka faamu maɓɓe ɓe wawa inventude ɓe moƴƴinana kadi matiére makko o ko leydi makko ndin e yiite makko ngen ko ɗum transformirte wattire cuuɗi ma ɗum wattire avion je ma wattire métro je donc ko ɗum ɗon o yii ko Allah faandi kon wa hamalnahum fil barri wal bahar mo yewtay ayije ko fi on barri wal bahar tawa ko batoje ɗeɗe mi haalani on fi mum e avion je ɗen Allah faandi amma yahdikum fi dhulumati lbarri wal bahar wa yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati a ilahum maa Allah fa ta'ala Allahu amma yushrikun al aya suratu naml Allah subhanahu wa ta'ala dari amma yahdikum fi dhulumati lbarri wal bahar ka ko hombo woni on fewnude holla on laawol ka niɓe jordini e ka niɓe baharu o wurta kadi keneeli tawa ko immode yurmede makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko Allah faandi ko avion wal ngal e bateau wal par ce que ko ɗiɗo ɗiɗi gollitirte henndu lande crisére wal ɓesfennake henndu ɓay o wi wa yursilu riyaha bayna yaday rahmati ɓay ma liaison wona e kalimaji qur'ana ɗin e contexte ko wona wolede ko si mana o yaltita jon noon ko honde tuma avion o wonata dulumatil bar niɓe bar ko tuma avion wal ngal immiɗo ngal toowi e altitude mo 11000 métres par ce que min komi yeehi avion kon fof mi feƴƴaɗe on altitude 11000 métres taw ƴawgol ko ngal towata ko ha gasa tawa fewndo kangal woni ɗon e nder adna Allah fof nano e ñaamo e funnago e hirnangue lekkun ala cuurun ala hôtel ala kawtal ala ko ɗum wiyete niɓe jordi ta ko ɓe bugaɓe e buruure ka ɓuri woɗɗitade ɓe kawtal hay hunde ko ɓe weddiɓe hay jii ɗum wiyete dulumatil bar tawa kadi température extérieur on kaɓe wonɗon ha gasa yaas température yaas o wonde no wona moyen 50 degré eɗon andi noon ko ɓuuɓata kon à 0 degré hara ndiyam wonti glace moyen 1 ɓurti ɓuuɓude moyen imaginez vous moyen 50 degré ta température extérieur o fewno ɗon ka yaas ka wonɗon ɗon ka hoore weeyo si tawi buddum gotum tufike ka avion wal hendu wondu ka yaasi ndu naati e nder 1 seconde haray on foppo wonti glace taɗa jooɗi noon ɗa wiya ɗo chicken beef woro ɓe jonne ɗon ndiyam ɓe jonne ɗon te hiɗa e nder mayde no takko ma ɗon ka tawata e nder 1 seconde haray a congélé a waɗi glace Allah daari ka wonɗon ɗon fewndo ɗon ko hombo reeni on hombo woni on naɓude so wona Allah imaginez vous fewndo on saahi ɗon ka avion ngal woni ɗon si keni duulere molanande aɗa hokkinga aray konɗo fuɗɗi ɗon ko ɗum waɗi so wi wa yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati ko ɗum ɗo wiyete fi dulumatil barri o amma dulumatil bahar o ko honɗum ko tuma batowal ngal woni e nokku goo ka haute mer ka nder waafu ka bahar tawa kilo 1 million telen ni cuurun ala goɗɗo ala telen ni wa kazalika telen ni wa kazalika telen ni wa kazalika ka tumbere niwre kadi tawa jemmini bato bahar o ley ton ko rekenje gooti no wawi waytude batowal ngal kañum e noobi no ley ton ɗin tanaji fof no ley ton ɗen hingal yaade ɗon hiɗon nder ɗon woɓɓe no ka chambre mum woɓɓe no ka appartement mum woɓɓe no fubbade ka piscine woɓɓe no ƴettude tasi mum woɓɓe no ɗaani on saahi ɗon tigi tigi donc si keni huɗangi ari waylitingal haray ko onto suta ko ɗum ɗo wiyete fi dulumatil bahar est ce que je me fais bien comprendre donc
ko haalan golle wondema e hoore ko fodi en mbaɗɗateeri kon imo ayni en kadi mo contrôle mo sifaade honno avion ngal wa'ata dow no ngal wonirta burure ko honno bato o wonirta nder ka nder ɗuma mo sifi hay noone no batoje ɗe moƴƴinirte noon no ɗe wayi noon ko qur'ana sifi kon ha ñande darngal dari batowal ko noon wa'ata aljawari lmunsha'at fi lbahri kal a'lam ɗen dogoje moƴƴinaɗe wonɗe ka bahar wawɗe a pelle fani o andi bato on ko ley ga yajata dow on seeɓa na noon pello wayi ko description batowal ngal Allah subhanahu wa ta'ala woni sifade joni noon ko Allah daali kon wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min at-tayyibat joni aya goo ko holɗi wondema seppugol ko lette seppugol na hoyende seppugol tawaka yuridu llahu bikum l-yusra tawaka Allah daali wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bali rabbakum la rauf Allah daali ɗin pucci e ɗin geloji e ɗin honno kañi eɗen mabanaji eɗen camion ji eɗen limousine ji eɗen métro ji eɗen avion ji eɗin compagnie ji Allah daali hiɗi rondoɗa on onon e dolle mon ɗen yottina on e nokku mo on hewtidatano ɗon e dongal mon ngal sinara e wonki yeebike yetelan mo ƴetti 50 maaro Madina ɗo rondike kon ha hewtoyi maas tanngam mawde ara e wonki yeebaki na noon fere so rondike ɗo saku maaro hokkiti Lomé ma Côte d'Ivoire joni noon ɗo a ƴawnay tun ka landi crusaire wal ƴawna dolle ɗen saku maaro ƴawne heña ƴawa towna vitre huɓɓina climatiseur wiya maali en mbere hewta tawa tuna a watti basen danejo peg nduggu wingi foppa tuna nder par ce que ɗa towni vitre ko ɗum Allah daali ɗon ay o lanni toon inna rabbakum la rauf ma'na kalimatu rauf golkol ngol hanno wiya la rahim ma ɗum la aziz fi hon ɗum kalimatu rauf ari kalimatu rauf ko yurmede rahim ko yurmede kono rauf ko arata ko hoynangol sattede atta newende ko ɗum wasi Allah daali jeeluɓe ɓen ɗa Allah wi yoɓe piya sawru temedere taɓe ɗuytane taɓe hoyfinane zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khuzukum bihima ra'fatun ka o wi'ali rahmatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala o daali mo kala e maɓɓe yo piya pata o temedere wata ra'fa nangu on ɗuyton joni noon ko Allah addani en ko rondono en bagasi rondo en o wi ko rauf ko ɗuytano e yangi bimana ɗandini o ɗo nani ko bimana Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗuytano e yangi ko yen faamu wondema mo falana en newende nden taw ko sabu noon faale nden newende Allah subhanahu wa ta'ala addani en o science ɗe gande lugguɗe ko moƴƴinana en piiji ko newinanta e gurdam meɗɗan ɓe jonna mi yiyata on hunde wotere ɗo kala ko nafi e science hakkude comprimére hakkude kufunaaro hakkude paɗal hakkude otowal hakkude avion wal hakkude micro hakkude téléphone ɗum ɗo fof wata marsude ɓaawo yiite il faut yiite il faut l'énergie je vous dis foksitto o wata nen wata waɗede otowal ma trewal ma ɗum avion wal sina yiite ma rewa ka yiite o kanŋe ko yoton ko leydi ko yiite waɗata kanŋe tiɗi jalba labbe o comprimé ko usine moƴƴinta comprimére o poore ɗum kon ɗo yiide ɗo ɗum ɗo fof ko ma yiite huɓɓe ma usine ko joginta usine ko yiite na ndiyam ɓuuɓuɗam. Donc source industrialisation on fof source usine ji ɗin fof source avion ji ɗen fof e otoje ɗen fof e ordinateur ji ɗin fof e téléphone ji ɗin fof ɗum ɗo fof ɓay ko usine moƴƴinta ɗum usine fonctionne ta e ɓaawo yiite ko ngey yiite wiyete énergie
mi addanawo ngi Qur'an ka Allah subhanahu wa ta'ala haali fi ɗum wondema se wonay ka leydi ɗo il faut heɓen piihoy dunkitorkoy ko fanda dunkitorkoy koy ko téléphone otoje weloji avion comprimére e sifa ɗum ɗon fof kala ko dunkitorte télévision ɗum ɗo fof ko ɗum Allah daali walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin mustaqarrun kaka ñiiɓo wona wa mata'un ko dunkitorɗum wallitorɗum ila hinin ha beru ha ñande mayɗo wo ko taw siɗon fala wulnitade goɗɗum ɗon mari micro-onde siɗon fala pasude no woodi fer siɗon fala son fokkiti no woodi ko ɓorno ɗon no woodi paɗe ɗe wattoto ɗon si jangol waɗi no woodi conci ɗi ƴettoton ɗi si tawi on defay no woodi wureje son ñamay no woodi kuyel ɗum ɗon fof wiyete o mata on kala ko dunkitorten ta way wata wonde ɓaawa muɗum fiyo gurdam men ɗan newo ko ɗum wiyete mata on faami ko ɗum wiyete dunkitorkoy mi addana on noon aya Qur'an ka Allah développini bi maana on kalimatu mataw ɗon addi sabu ko moƴƴinta mataw on kon ha gasa dunkitorkoy koy gente Qur'an fara'aytumu nnara allati turun antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin oɗo aya ñande go miɗan expliqué o aya université ñano ka portoɓe ɓe tawi kala ko wiyete kon fof industrie ko ɓe moƴƴini kon fof no naate e nder aya tawi ala ko woode ande kadi sina imma ɓe silmima min seedi ɗon e hoore jam ɓe anndi kam ɓe Qur'annaɓe gore Allah subhanahu wa ta'ala o daali afara'aytumu nnara allati turun yeetelan nge yiite nge wonɗon ɗunkitorde nge wonɗon huɓɓude a antum ansha'tum shajarata enen ko onon sinki leggal magge on am nahnu almunshi'un ka ko minen sinki leggal magge o in nge yiite tadhkiratan waajitorɗum wa mata'an e dunkitorɗum ila hinin ha seeɗa mi waɗi yiite ngen ɗo ko énergie mi waɗi nge waajitorɗum nge yiite nge wonɗe yiide ɗo si tawi wurere defirama tippinama hay ko won ton kon si ittama sa memi a sumay hay tawna wurere nden tigi tigi ko tippina kon ko siiri defe ha ɓenda tippine tum ƴet neɗa kuyer tew est ce que marsay joni noon ko gosiiri sunnuma ma poduɗa e hoorema seekuɗa chemise o wonti kaftane ma kaftane o wonti timise Allah daali noon yiite jahannama nge'e ɓayde ngeɗo ko firtirange ni ko yiite jahannama on ƴetta seeɗani waɗa e leɗɗe guluji ha nge ɓuuɓi nge wawa addede tawa e wawa e naftorde nge ko ngen yiite woni kala énergie kala source énergie yiite e hoore leydi ndin ko ɗum ɗon par ce que ko yiite jahannama ngen tigi nala safalmaki hara ko bir ko heewata hunduko ñuungi sintinama ko adna ɗo kammum ɗi geɗɗe leɗɗe ɗe geɗɗi huɓɓay nde wotere joni noon ko honɗum firi inna ja'alnaha tadhkiratan mi waɗi ngeɗo ko waajitore ngeɗo musiri ni ngeyato noon goy Allah daali wa mata'an e dunkitorɗum kadi wallitorɗum nge'e lil muqwin wonande waawuɓe anduɓe fi mum ɓen lil muqwin wonande anduɓe fi mum ɓen donc si tawi a yiite ko gollitirɗa yiite wo ko tenugol leɗɗe huɓɓa defa futtiri ma ɗum defa mboyri ma defa ñiiri e maako an a jeyaka ɓe Allah wi ɓen lil muqwin na a muqwin e yiite anda fi magge anda nafoore magge joni noon nde tawno ko wiyete yiite kon ko wiyete énergie kon ko ɗum ɗon woni fi fowtere ndi ko ɗum ɗon moƴƴinta usine ji ɗi ko ɗum ɗon moƴƴinta avion ji ɗen e lekkele ɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗini source d' énergie on piiji ko heɓorta yiite kon o ɗuɗɗini ha noon par ce que wonata koye ɓaawo énergie yiite ngen kange tigi nge woni énergie o waɗi yiite ngen kan ndiyam te on parle de barrage hydroélectrique au courant yalta ka ndiyam par ce que wonata koye ɓaawo courant moƴƴinta usine moƴƴinta avion moƴƴina comprimére e mesala o waɗi énergie on ka ndiyam ha gasa o waɗi énergie on en tant que yiite tigi o waɗi énergie on ka gaz ji ka leydi on parle de butane on parle de méthane on parle d'acétylène en chimie pour
les scientifiques. Le thème est l'islam et science. Donc yilti kanyum kadi o waɗi yiite gen source d'énergie ha hennu ɗum. On parle de l'énergie éolienne ifirifiriji. Joni noon ko ɓay noon Allah daani wa mata an e dunkitorɗum lil muqwin wonande hattanɓe ɓen ko hattanɓe ɓen andi yiite no heɓo e hendu, ko jangɓe spécialiste ɓen andi yiite no heɓo e ndiyam, ko janguɓe spécialiste ɓen andi yiite no heɓo e leydi. Par exemple mo waɗani en goɗɗum ko wiyete uranium, hitande ta courant fuɓata Conakry ta ko kilo goto uranium gollira, ko Allah tagi ɗum. Donc ɗum ɗon fof wiyete wa mata'an lil muqwin. Est ce que ko anduɗo fi mum on wawi andude jaka uranium ko yiite no gollitore, no nafa, no moƴƴinire usine, no huɓɓa lampu, no paasire, no defire. On andi ko Allah daali ko wa mata'an ko dunkitorɗum lil muqwina anduɓe fi mum ɓe. Ñande go min e sukaɓe meɗen iwa Paris ɓen ara Hollande min rewi nokku goo ɓe hollinan ɗon raffinerie ji central ji ɗumaji ɓe ni sa tawi mi wina woyi ɗum min mbi wo ko uranium mo français ɓen gollitirta ƴettata on Niger andi Niger no mari uranium moƴƴa, français ɓen no siɓade moƴƴa noon faami. O wi si ɓe ƴetti ko ɓe hatton jinni kon uranium on tigi ko lutti kon déchet ko hay koyte kon, o inni ko ɗum ɓe rondoɗo ɓe adda France ɓe adda ɗo ko ɗum woni huɓɓude courant. Kala courant ko gollirte France kon fof koko lutti kon e uranium Niger on ko haykete ko wonti yiite. Joni noon tigi on comme mbo andi ngey yiite ko hawto nge foorata. Joni noon ko ngenno yiite kala none ɗin jiiteeli fof Allah daali ka aya ɗa wa mata'an lil muqwin. Faami. Donc source kala ko wiyete usine kon fof noon. Joni noon ko si usine heɓike si ɓanna biniri mayonnaise ka tabal ma, ko si usine heɓike si ɓanna sardiru ka tabal ma, ko si usine heɓike si ɓanna kosan ka tabal ma, wigol yawur ma ɗuma ko si usine heɓike ko woni nene baba usine ko énergie ko yiite. Donc ko ɗum noon Allah daali noon wa mata an dunkitorɗum, on mata an dunkitorɗum gotum ko wonata sabu kon Allah addi gotum pettay ko mofti kala ko wiyete usine ko nafata kon fof ko on noon mata'u ɗon Allah wiye aya on ɗa walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. ene wiye ɗum dunkitol ko haray ganda ko ɗum Allah wi. C'est à dire ayaji Qur'an ɗen e yiyay ɗum feƴƴen ko woni e nder mum kon tay c'est mutaki e gandal e wata andude. Donc ɗum ko sengo go'o e telema sengo ko holli ko wondema science o e l'islam on no yaadi, par ce que Allah no fodi julɓe ɓen no fodi yimɓe ɓen gurdan newiɗan ɗan gurdan newiɗan ma gande science o ɓukkito si ɗum wawa yaltude. Mi jonna on aya Qur'an yewtuɗo fi kala ngaluji kala ko wiyete ressource exploiteteɗo ko woni ka leydi e ko exploitete ko woni ka kam ha gasi ko Allah wi yahe ƴetton ko non jeeyi kono wata memude son janngade. No daari ya ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min la tanfusuna illa bi sultan. Hey kono yo dente jinna o andi aya on ɗo ko ari ka suratul rahman ko fi ka jangal affaire sa nafuru lakum ayyuha saqalat no mi wiri on ɗa wa ma atakum rasulu fahusu wa ma nahakum anhu fantaw ko sifa ɗum woni wadde ɗo no heewi jewga Qur'an. Allah daali o yiyay ɗo joni ma'ana kalimatu sultan o yiya ɗum mo ma'anaji ɗiɗi daali fof ɓiyaade e science o. Allah daali ko ono yo dente jinna e yimɓe kala ko wawɗon hewtude ko woni ka leyɗeele ko jasoton ƴetton ton ko haaju mum woni e mum hakkude jama hakkude kanŋe hakkude bauxite hakkude uranium hakkude kala ko faalɗon ko woni ka leydi e kala ko faala ɗon kadi dunkitorde ko woniri ka kammuuli ga hakkude yawgol ka koode yawgol ka lewru yawgol ka espace andugol étudia fi Mars ɗaɓɓita ko won nder ton kon fof ngaluuji woni ɗi nder ton ɗin fof ko onon waɗana yahe ƴetton ko onon jeyi. Allah daali kono on memata ɗum si wona on janngo ma ngaluuji wonɗi ka nder kammuɗi. Ndaare o milliardaire to américain ko 14 millions de dollars 14 millions de dollars ko yoɓi cosmonaute ɓe riisi ɓen fi o yaw ka espace
hari le américain ɓe ɓen kamɓe kadi ɓe fuɗɗike yaade on tawi ko ɓeeɗa gandal ɓeedangal ɓuri hoolade ɓuri santude en sécurité ɓe mana o yoɓi 14 millions de dollars riisi ɓe ƴawnimo ɗo e appareil ɓe yaari dowga ka espace dowga tawi mo humpa dowga lawi kon espace humpa ɗum o yehi est ce que 14 millions de dollars mo memi ɗin kanko e basal naare ɓe sallimbike alay kanko e basal ɓe juuli e nena 14 millions de dollars joni noon na gandal illa be sulfar na gandal ɓe jangi ha ɓe wawi yaade toon ha ɓe naɓi goɗɗo joni noon kamɓe portoɓe arɓe ha hewtuɗon ɓen kamɓe ko telen 19e siècle 19e siècle qarne sappo ngenayaɓo on ɓe andi toon no yahe ɓe yahi toon ko télé 1965 ɓe fuɗɗi yaade ka espace 1900 e goɗɗum ɓe fuɗɗi yaade ka espace alqur'ana on komi yettino on kon yondemal islam no yecci nde pono panade ha kamɓe ari ɗo kon fof alqur'ana on kañum kaka garni jeɗɗe l'écart entre 7e siècle et 19e siècle depuis 7e siècle Allah wi'i yahe dowga kono yahe ka espace yo Allah wi'i qul induru mada fi samawati yahe andon ko woni dowga yahe andon ko woni dowga ka garni jeɗɗaɓo ka giral jeɗɗaɓa Allah wi yahe andon ko woni dowga kaka giral sappo e jeenayaɓal portojo on andi toon no yahe o hen est ce que na ko men kon hecci ko men kon hecci on espace mo Allah woni yewde fimum ngo weeyo dowgaɗen koode kala koode wonɗe dowgaɗen fof billahi wallahi ado porto andude ɗe hari enen en andiɗe koode ɗen ko ɓenta ko planète les planètes ko qur'an adi haalde fi planète Allah daali wassamai datil buruj par le ciel et ses astres mi wondiri e kammu ngu mi wondiri e koode planète je wonɗe e kammu sa famali ɗo moƴƴa Allah yewti aya ko walaqad ja'alna fi samai burujan wa zayyarnaha linnadirin Allah daali mi waɗi ka espace o mi waɗi ka weeyo ɗo ko wiyete espace ko sa dari ko haga a tiggi tiggi kala ko yiɗa doga ko espace wiyete wiyete fra e arab sama kam enen pular wiyen kam Allah daali mi waɗi dowgade koode min cuɗiɗe min labbinaniɗe yi'oɓe ɗe ɓen miɗon andi enen ɗo ni en sikkay koode ala dowga par ce que yiyata en hewtali ɓe Allah wiɓe yi'oɓe ɓen janguɓe ɓen ha gasi ha andi ɗen koode no wooda ɓe moƴƴini aalaji ko ɓe lomora ɓe yiira ɗe ko ɓen Allah wiɗon na en fof anda son faami wa zayyannaha lin nadirin min cuɗina min une seule fois mi yii o moyen suudu ka yurneteɗon ɗum yi'e yii suundu min e wakkilare am fof wiyete Oustaz Taibou telemma sengo on aya mo Allah wi min cuɗinani yi'oɓe ɓen wakkilare annen kam eti ɗon ko hay wi'e Oustaz Taibou ko yi ndu suuduɗa min wi ko ɗon américain ɓe yurno tawi yakkode ɗe yi suudu min alhamdulillah bete mi yi suudu ɗum ka yurnode min e wakkilare annen fof ko suudu ɗum mi yi ka yurnoteɗo mi andi mi tawaka e Allah wi ɗen wa zayyannaha linnadirin ñande go meɗen Chicago meɗen yeyla waɗa conférence e saare go e nder Chicago meɗen artude min ari ha télé ɗon ɓe saɓɓininmi ɗon ɓenni ko ɗo ɓe lomorta ɓe yaha koode ɗen dowga planète jeɗe mi anditi aya on nurdinin fanki tawi on tigi tawama e mi tawaka e wiyaɓe ɓe yi'oɓe ɗe on moye noon mi yisum ɗum kaɓe natata ɗon ɓe yurnoɓe yiya donc joni noon on espace mo Allah wi min aqtari samawati wal ard on faami ngaluuji ko woni toon kon fof mi yahe ƴetton ko onon jeeyi kono wata ƴettude si wona sultan noon no ƴetta piiji ɗiɗi no ƴetta gandal no ƴetta énergie njano moteur ji moɗanaɗi joggiɗi doole moɗanaɗi ndaare
fiiseje yahoje ton ɗen fiiseje yahoje ton ɗen ɗon andi hara ɗe jogii wona mottirde jogi jeego hagas huɓɓay hagas hokkita jehe ha muuto ngin ɗon programme majjilanna giterto ngi sorto lutta kadi sultanu wi goo kadi ngin kadi sunna appareil o sunna énergie on ha muuto ngin kadi sorto gongi kadi sunna ko l'ensemble ɗin moterji Allah wi ɗon bi sultan. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est scientifique, je vous dis. Donc ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi o wata hewtoyde ton ginnaaɓe sultan ko ɗon sikka comme appareil sama kalajo longi ha andi ndi leydi ɗo bauxite no ley ton andi uranium no ley ton ko ɗum ɗon fof wiyeteɓe sultan o memata so wonaɓe sultan. Donc ɗum ɗon fof ko Qur'an on ponti comme e science. Masalan wona ɗen koode ɗum ɗon fof ko addata ko gurdan niwiɗan ko par ce que moƴƴinɓe ɗin station spatiale ɓe ha kese faalaɓe yaade ton ɓen koɓe yoɓataɓe kon tum okkoriɓe jawde ko adi miijanagol américain ɓe ɓe yahgol ka kammuka espace ko John Kennedy, ce jeune président américain John Kennedy argol makko ka pouvoir o waɗi 100 milliards de dollars 100 millions de dollars 100 milliards de dollars oyni hiɗi waali ɗo miɗo faala yo américain ɓe yew anda ko woni dow ga konka ɗe ga on ɓe domini. John Kennedy wi ka leydi ga américain ɓe domini mo faala suprématie maɓɓe on kañum kadi yo yaw dow o waɗi 100 milliards de dollars ɓay o wooli ɗum fof inni o peeti ɓe ni wara mi wino taw lammin payko mi wino taw lammin payko mo yii o yi golle paykum kum 100 milliards si wi économie men on kon ɗum watten dow ga kon ɗum watten dow ga ɗum kon ɗum nafa tawi kawu riisi kañum mutino ley sorino andino tonno yehe wi baltan riisi ɓen adi yaade kono hawrodiri tawi kamɓe kadi ɓe mutike kamɓe américain ɓe ɓen ɓay ɓe yahoy ko combien milliards américain ɓe récolti intérêt koɓe yehi ka espace ko andi kombo andi adiɓe yaade batte Qur'an. Neil Armstrong ɓay o yehi o hewtoyi ka lewru ha gesa ko yi ka lewru kon fof ko tippi ko ngalɗini mo ronki faamude fi mum pus koko yi pergol ka lewru i pergol ɓay arti karmakoɓe makko ɓen fof jannuɓe mo fi affaire ɗum ko jangi kon ha o yehi ton ko fof inni mi yi ton pergol mi famade ɓeyni menen kadi men famade on darti defte alyahuda e annasara bible on fof o taski ha ɓeyni modi men gandati ɗum onni julɓe ɓen no janga deftere yomi daari nden kadi o yehi o ndaaroy Qur'an o yi'oy ton ko Allah daali iktarabati sa'atu wan shaqqa al qamar donc andi lewru ndu feccino ko ndu fecci ko ngol pergol ko ngol o yi'oy binde ñande o intéressé Qur'an o fetti kala ko on jokki Qur'an o tawi nde ɗo nde teddi faami sadi kala ko ɓe yehi e science on ɓe yiyayde arayde dow to ɓe adika ɓe donc sifa ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon fof wiyete science ɗen gande lugguɗe wiyete science ko yewti fiiɗe koode ko yewti fi yiltodirgol leydi ndi leydi won tournude kon ko yewti fi kon les systémes solaires wiyete almajmuatu chamsiya ɗeɗo planète ji ɗum fof Qur'ana on no haali fi mum fof mum par ce que ndi leydi ndi yo ton ɗo ton sikku ndi no dari dey karamakoɓe bo yedduno ndi tournude ɓe fof ɓe arti luttande karamakojo mutiɗo e alluwal wiɗo ndi no dari bam ko par ce que alqur'ana o wi'i ndi yaade position ndiɗo leydi ndeɗo hoodere kañum e ngeeɗo nangue ko wiyete kon le systéme solaire no sifi taw jandugol espace on taw koode planète keɗe ɓe wiɗen ko ɗen koode woni wassama e datil buruj ko ɗen koode woni aya mo mi janggani on ka suratul furqan ha gasa ko ɗen koode Qur'ana yi wala qad zayyanna samaa dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lishayatin ko ɗen koode ce sont les espaces ce sont les galaxies c'est incontestable wawata ko yeddade joni ɗum ɗo fof no heeƴi ga oɗo si Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗo espace ngu kammu ko woni e maggu kono no mawni hingu janɗi hingu yaaji oɗo wasi Allah daali wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la musiun
ka suratul Zariyat dal ngu kam ngu yoto men mahiri ngu doole men yanyi ngu o wayna la musiun mo mari maana jididi mo mari maana yaajugol mo mari maana mede yanyude do ngandi jusqu'à présent cet univers est en formation, ce n'est pas encore fini selon les scientifiques, les spécialistes, cet univers est encore en formation. Ajon no yanyel, ajon no planet no yanyel. Kutung Allah dali mete yanyamu, bayna la musiun. Donc, wodi de montagne en formation, pelle tawa ajon te jawde, te gaynali hewde kade fokki tok. Kono ko piji heccude haqqille buy. Ba harale ko gonga le kati na ko galli de wino kon pour tangel tour anis no wodi gongaji ko so antu yidi wonde a wonta petudo meta ko aya Qur'an ko Allah wi ko mo espace no yaaji o yiyaji Allah subhanahu wa ta'ala no yidi bangingol mangu makko mon halugol fingu kam fadam yanzuru ila samai fawqa alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa fami Allah subhanahu wa ta'ala no yuta fingu kam antum ashaddu khalqan am as-sama yaadi gol kammu ko dido ko hiji e der kammu kon kubondirali faada ko dum holli hingu jandi kammu ko wasi Allah subhanahu wa ta'ala wiugol makko kammu no yaadi par exemple den ko de jeenay de porto ben découvrir ko hotere to wietende Pluton de woɗɗiti nange nge moƴƴanon nden hoode si tawi sunsunkowo nange iwi rayon solaire um iwi ka nange no fokkiti ka Pluton ko waɗay duuɓi guluuji 90 hewtoya 90,000 ans goɗɗum iwa ɗo no fokkitiri ɗo dowga hewtoya 90,000 ans duuɓi guluuji 50 no gasa wi on ko ɓay ko ñeegude avec une vitesse de 300,000 km par seconde. Chaque seconde, on doit 300,000 km. Chaque seconde. Et on est un peu, on va 90,000 ans sur une hauteur. Qu'est-ce qu'on a vu quand on a dit n'a pas e hara non den ko de jeena wi'ade nde hoodere wi'etende leydi jeyaka e jandude de ko hawrude den ni no toon janele mo wolanaɗo paami ta ɗum ɗo fof no taarade ɗi mana no taarade leydi القرآن بكم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون géographie ɓen jannguɓe ko wiyete géographie ɓen eɓe anndi les orbites ko ɗin orbite ji Allah wi falaki yasbahun kala e kiifum mum fof mum no ka nder Qur'an donc ɗum ɗon fof wiyete siya amma turnugol leydi yoni en ko Allah wi ko fa ida hiya tamur daarihi ndi yiilo e aya go wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kun Allah alladhi atqana kulla shay la dal ayade pelle sikare dari e daraki de yaade mais ko haƴi anden leydi nin hino yiilade ko ɓaydi ala yeƴƴade ko ɗum ñande ko goɗɗo dawani mbimi subaka o sa tawi ko hono wi wondema leydi no yiilade minni komin jigi min kan noon ko jomiraɓe gande mi naniri on noon nanan noon ko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon wa ja'alna fiha rawasiya min gayntoɗa noon aya a daro de wa ja'alna fiha rawasiya mi waɗi hoore mayri peŋe o sa o ni anta mida bikum pi wata ndi yiilo min o waye ko anta mida bikum watan ndi yiilo du e mo on yiɗo to raw ngandata fasay men famodiri ɗon ɓe yewti kadi piiji busi paɗe ŋaaje puy ha henti on yeeja kadi yiilade ne seedi e hoore mum ko watta ndi yiilodu e mum ko ɗum woni ko faanda mais hindi yiilade bien sûr la terre tourne
les planètes tournent autour du soleil, le Coran est clair dans ça. Donc sifat impiji fo muɗum wiyete science o Qur'an o haalani en fi mum kon o tawata wawatake accitirede ɓaawo ɗum koyo jogitore ƴakkirɗe ɗen e tawde kadi min ni on fayda aya kala Qur'an ko science ko fiyun ɗum so ndaari aya wiwɗo o wondema ko hulata Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama te koye sura hombo on aya woni ko fiyon ɗum wowla koye sura hombo aya o woni ko fiwon ɗum haala par ce que Allah subhanahu wa ta'ala o andirte ɓay en yi'atama ko golle makko ɗe golli ɗen hawniɗe hurɓiniɗe wonduɗe e ñeeñal mawngal heccugal haqqille yimɓe ɓen e jomiraɓe gande ko ɗum andirten mum ko ɗum waɗi so wi'i nde o haaluno fi yirtodirgol jemmam e nenomam o haali fi jomiraɓe haqqillaji ko miijitotoɓe fi o univers na fi halqi samawati wal ard wa ihtilafi lleyli wan nahar ayat yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batil. Allah daali yirtodirgol jemma on e ñalorma inna fi halqi samawati wal ard takol kamɓe ɗe jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi wa ihtilafi lleyli wan nahar e yirtodirgol jemma on e ñalorma on la mi wondiri zati am min Allah ayatin ɗum ko mandeji moɗanaɗi ɗi de qawmin na fi dalika la ayatin li ulil albab wonande jomiraɓe haqqillaji ene ko hombo jangata science on ha yultoya anda leydi no tournude anda oto moƴƴintema ɗuma ko ɓulawuje bona haqqille andata ɗum an li ulil albab jomiraɓe haqqillaji ɓemɓe no janto inde jooma maɓɓe ko jooɗiɓe ko waaliɓe ko dariɓe ha gasi wa yatafakkaruna fi halqi samawati wal ard hiɓe miijo e ko woni e takukol kammum ɗin jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi ɓe inna rabbana ma halakta hada batila jooma a tagiraali ɗum ɗo meere e mana koye ɗi piiji o yirtodirgol henndu e sansodirgol jemma e ñalorma e ɗa ɓuuɓa ɗa wula ko ɗiɗo piiji taguɗo on andirte o mawnine ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala addi aya qur'ana muftuɗo science on et technologie on fof et tous les facteurs du développement. Les facteurs du développement, on parle du secteur primaire. Le secteur primaire, c'est tout développement lié à la terre. Ça, c'est l'agriculture et l'élevage. On parle de la télécommunication, on parle du commerce, on parle du faune et du flore. Voilà un verset qui englobe tout ça. Jante Quran. Nabi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in wa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrif ar-riyah was sahab al-musakhkhar bayna as-samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sen sedi o aya en fensitimo e orange yon selcom yon internet yon di fop e nder o aya. Wallahi mi wi on parce que wa sahab al-musakhkhar bayna as-samai wal ard ɗum woni o télécommunication e météo mo yoto. Ɗon sikka ɗe potoje ɗe waɗaɗe fi téléphone ji ɗin ɗon sikka kaka woni woɗe waɗete kaka sahabil musakhkhar bayna samai wal ard ɗon hikkori woɗe joɗɗinte sina ɗum haala kam fekkoyta waɗay interférence on faami e ɗen laaɗe ɗe Allah wi wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas par ce que laaɗe ɗen ko jamma ko pluriel ari fewndo aya on tip laana lumbinowa e laana nangowa ni gonno noon addi ɗe buy e aya on joni noon no woodi laaɗe ɗumbinoje no woodi laaɗe nangoje ɗi no woodi laaɗe gollirteɗe fi défense ta ko ministére de la défense l'armé ɗen batoje yahoje ka waafu ayna fiita ayɓe ɓe natirto no woodi laaɗe jasoje pétrole o nder ton no woodi laaɗe jasoje kanŋe e jaman nder ton qur'ana wi yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan no woodi laaɗe waɗɗode recherche ɗaɓɓita kulloye nder ton e façon lekkoye ko wallitore ka labtade
donc ensemble ɗellaɗe ɗen fof e golle majje ɓay ɗum ɗon fof ko bima yanfa'u nas ka si kangere heɓi ke nder ton si jamare heɓi ke nder ton si pétrole heɓi ke nder ton si lekki heɓi ke nder ton si ɗe dari ke ton ayɓe ɓen natal ɗum ɗon fof ko bima yanfa'u nas ka kañum e laaɓe rondotoɗe conteneur ji Hong Kong atta haaga ko ɗen fof Allah haali fi muɗum to no nelaɗo hari Hong Kong ala conteneur ala donc telema sengo ka demal industrialisugol demal ngam ko wasi Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta fi demal ngal haaga sa o wiya wa bima amilat wa aydikum e ko golliri juuɗe mon ɗen ko tigi telema sengo ka demal ko o funnata kon ko kanko ko fandi kon ko golliri juuɗe men ɗen ko expérience mo gollirɗen on wawɗen industrialise de demal ngal tawa joni ko gandal remata jonna misal la Guinée 75% population o reme Amérique yimɓe capanɗe jeeɗɗo e jowo remani noga e jowo ay remuɓe ɓen tun harade a remi wiyama kerimaki barki tuma ñamuɗa ɗon holtuɗa ɗon ñawduɗa ɗon soɗɗa ɗon oto voyageuɗa ɗon waɗɗa ɗon vacance sa remi ɗum ɗon fof heeɓi ke aɗa kerimaki barki tawi koko ñama tun ara ya perdi koso jon noon probléme o ko hay remuɗo on tigi tigi taw ko ñamata konto ɓennayi ndungu mum jooɗi ke jonnanemen sakum ma remuɓe tawi noon ko 75% remi 3% telen to Amérique remani yimɓe capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo remuɓe ɓen ñaami ha haari holti waɗi vacance mum ɗi ñammini ɓeeɗa ha ɓe haari oppori woɓɓe goo mari kake réserve ta ko tato rem ko ɗum noon Allah daali ka demal e ko etani ɗon hoore mon kon ka demal ko gandal mon ngal gollitiri kon ka agriculture développé ɗon heña joni tuma goɗɗo fokkiti remugol o looti ha o laaɓi pos o ɓaɗi ka tabal o itti koƴe o waɗi kañum e tuma goɗɗo ƴetti farta man e teriwum kum e kufunu seeki kum ko wiino yaade remo andi oɗa remiri gandal oɗa remiri wakkilare yangal feere donc ko ngal ko ɗum ɗon noon Allah subhanahu wa ta'ala daali wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wurnitugol leydi ndin ko wurnitugol leydi ndin minéraux ji ɗin ha gasa jonna leydi ndin engrais ji ɗin e minéraux ji ɗin ko ɗi wawata moƴƴinirde ko remete kon ha gasa si ɗum heɓi ke wuurɓe ka wonɓe ka leydi ɓe wuura haray woni ahya al-arda ɓe wuura par ce que wuurata koye nge heege nge ɓorni ɗen ɗo lagine libasi du'i wal khawf darul beweeri donc haray heege ngen si remaka ande lanni en maayi heege ko waɗi si portoɓen no haari yahe ton leydi ndin fof ko gese leydi ndin fof ko gese sa acciti ca e jande ɗin par exemple ɗawide Paris hiɗa arte Liége no yaltiɗa grande agglomération nano e ñama ko gese kala ka ñama ko gese no remede kono a ndaray ɗo par exemple wona komi rato maɓɓum fof ko gese ta ko yimɓe tato woni remude tato to no wiye ko fakkede men ndinni worɓe ɓen e taajiraɓe ɓen e rewɓe ɓen e siɓɓe yiɓɓe isiraɓe ara meɗen waɗde ɗo tile hey mofo ma faare majjere ande e mapa yeege on faami donc remiraka gandal donc on aya ɗon no woɗi fi demal ngal ha gasa woɗi fi maaje ɗum woɗi fi météo woɗi fi télécommunication o o yilti o ɗum ɗon fof o inni Allah daali inna fi dalika la ayati li qawmi yaqilun directement Allah subhanahu wa ta'ala jokkidiri joynidiri aya on e tawhid wa min annasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah no woodi lien wonɗo hakkude on tawhidi e ɗum ɗa mais tan on permettra en ɓuran no jangde sabi kala aya mo nanguɗen no wawi ƴettande mawdu on haɗa yahaade e ɗeya donc haalugol fi ɗe yiltodirgol leydi ndin e orbite ji ɗin ko Allah daali wa kullum fi falaki yasbahun ɗum kala hino e orbite muɗum hino yaade ko sabu andugol maɓɓe ɗin orbite ji ɗin falakuji ɗi Allah wi fi mum ko sabu ɗum ɓe wawi naɓirde satellite je ɗen dow gal ɓe to tun ha satellite wal nanga orbite goto lanni ha adna lan nangal ɗon hippotako
ko waɗi noon yaltata e nder on bit mo ngal woni e mum ha gasa à partir de dowga hande kadi hay si tawi ko milliard temedere tonnes no woodi ha niveau doga si hewti haray peesata ingrat. C'est la théorie de la force d'attraction universelle d'Isaac Newton. Eɗon andi formule o. Jon noon ko Isaac Newton woodi jantinga Qur'ana wi wa kullum fi falaki yasbahun depuis duuɓi jelu ko ɗo son faami Qur'ana on haray ɓen fof ko petiyo e mum kala ko wiya sabanjo porto ko petiyo ma jannata andi ko ɓen fof Allah wi wondema ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون لا يعلمون كأولي عالمون تفهمون نde ɓe wona ɓe coobede ɗo wiya forto golli ɓe waɗu recherche ji ɗin ɓe ɗaɓɓiti e mayre par ce que ado nde arde hari ɗin invention ji yaltade koko nde ari ɓe yii ɗum mi jonno misal par exemple en matière de la science. Je pense que l'atome est pertinent et primordial. L'atome, d'arbre. Ko wiyete kon atome telen maka science ɗum hino suwi rôle important fewndo Lavoisier en e Avogadro Ampère en wolayno fi atome hari woni duuɓi wulure e goɗɗum tawi noon kaka duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi alqur'ana kañum haali fi atom hari alqur'ana kañum wi faman yamal mithqala darratin hayran yara ko ɗum wiyete zarra c'est l'atom ɓe yilti haalan goɗo wondema alqur'ana no an nafarse maɓɓe non seulement alqur'ana on découvri atom woni duuɓi wulure si ɓe andi yilti andugol maɓɓe atom ɓe jonnani atom définition mo tawi définition ko fenani alqur'ana wi on fenay na gonga mum. Selon les scientifiques, l'atome c'est la plus petite particule de la matière. On va ɓeyna wondema atome koko ɗum ɗon ɓuri bimana ɓuri fanɗude e piwumkum ko ɗum ɓe wii ɓay noon ɓe puusi étude ji maɓɓe ɗin ha ɓe tawi ko ɓe wi no ɓuri fanɗude kon no seeda no sendito. On parle de la subdivision atomique, on parle du poltron et du neutron dans l'atome, n'est-ce pas? En subdivision atomique kañum kadi certes kon atome on kañum kadi est sanctionné par un verset coranique. Aya Qur'ana wi ala hay e hunde ko wooda si wona ko ɗiɗi wa min kulli shay'in ja'alna zawjayn kala hunde me waɗi noon e ɗiɗi subhana alladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Eke ko ayaje ɗe jangguete feƴƴe ngara e ganda e ko ɗe wi subhana alladi khalaqa al azwaja kullaha senade wodani maji le pee kala hunde ko ɗiɗi hay gotum ala gotum al azwaja kullaha mimma tumbitu al ard immorde ko leydi nin funnata ko. Ça c'est le monde végétal. Le monde végétal est composé de pères, est composé de femelles et de mâles. Le monde végétal mimma tumbitu al ard di leydi ndi yoton kala lekkun e leggal e lemunere kala ko yiwɗon ɗo ko imma ko messier mum ma ɗum madame kala leggal ma lekku ko yiwɗon kon fof haray ko imma ko messier mum ma ɗum madame ko ɗum Allah daali khalaqa dhakara wal unsa taguɗo gorum e deyum gorum e deyum ko Allah tagi ko fof ko ɗum waɗi subhanalladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu al ard immorde e ko leydi ndin funnata ko gorum e deyum wa min anfusihim e kamɓe tigi enen kadi ko e worɓe e rewɓe wa mimma la ya'lamu e piiji kadi ɗen anda kañum kadi ko gorum e deyum. Ɗe duule ɗe yoto no woodi duule messieurs no woodi duule madame ko tuma duule messieurs e duule madame yiiti wosi farñitere waɗani to. C'est quand le nuage chargé positivement et le nuage chargé négativement se croisent qu'on parle de tonnerre. Ko ɗum Allah daali wa mimma la ya'lamu on anda kadi. Voilà. Donc c'est des énoncés scientifiques éclairés par les versets coraniques dans la sourate Yasin. Donc ɗum kanko taguɗo o haali fi ɗum ɗon fof muɗum
wondema fo muɗum hakkugol noon ka subdivision atomique ɓay atome o senditike no naati atome on ko atome o sengo ko ko goɗum sengo ko deyu no jogodiri ha a famata no wawi seedude hakke ma ko jogoni ko wona wolede fi mum ɗo kon noon hakke ma ko fanɗi hakke ma ko ɗum fanɗi ko wiyete zarrat Allah dali misqala zarratin kom si a acciti kum ɗo acciti kum ko wonay ha addalanna ko memata ka leydi kum ala poids ko meminta ka leydi hakke ma ko kum fanɗi on faami ko par ce que virus Ebola kotatawa atome piyon andi ko honno atome fanɗiri virus Ebola ko virus mo tawata o yiyama o ka microscope hakke ma ko fanɗi simno faala yon andi ko honno virus Ebola fotata ko ƴettu gabbum poññe sendi toon ko la pecce wulure peccu gotu woni virus Ebola ɗum no ɓuri janɗude atome ko mino ngalande fi mum kon est ce que on faami to sika ko fiyon ɗum waɗi si Allah wi faman yaman mithqala zarratin ko par ce que no fanɗi mais hoore ko ɗum fanɗi kon hiko sendi toon ko wona monsieur e madame ɓay atome on senditike ha gasi woni monsieur e madame ɓe andi o no wowlino iwi ga depuis duuɓi wulure e goɗɗum wondema no woodi ko ɓuri atome fanɗude jente Qur'an wa ma yahsubu an rabbika min mithqali darratin fi ard wala fi sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin donc ɗum ɗon fof ko science ɓe wooliɗo ha janngo billahi lannata ko yo mawdu ɗo on acci usatayɓe ɗo addi ndiyam wallahi o mawdu e jokkay mo ha janngo e ndereere ɗo ara lannade donc no ɗuuɗi wata ko sifade fof ɗum ɗo ko sengo atome wono empreinte digital takkugol kolli mi gayni to ok bien takkugol kolli ɗi takkugol kolli hande na sam kada e nder aduna Allah on ka watton ɗi kolli ma ɗi yiyata ƴiifino e ɗi fof koye kolli ma ɗin jowino fuɗɗori maynoɓe ɓe neeɓide pi tan annabi Adama e wuuruɓe ɓen e sakkiteteɓe jibinede ɓen hay e gooto heɓata kolli ɗi tiifi mum waywa tiifi maɗi na ɗo hondu wotumin ni o ko kolli ɗinɗi fof baɗi hay e gooto tiifi wonɗi ɗo ɗi ɗi ɓiɓɓe Adama ɓe Allah tagi ɓen fof hay gooto e muɗum tiifi wonɗi ka kolli maɗa ɗo ɗin hay gooto ɗati ɗum ɗum ɗon ko fi wonɗum ko sendidirgol yimɓe ɓen ka enquête si goɗɗo bonni si goɗɗo wari yo ande ko hombo ma si goɗɗo naati e leydi yo ande oɗo naati ga honto rewi ko sabu ɗum Allah waɗirani ɗum on andi ɗum ɗon ko domaine science ka enquête ka police judiciaire ka police scientifique jente Allah no yewta fi ɗi kolli Allah dali bala qadirina ala an nusawwiya bananahu Allah dali meɗen hattani kamen fonnidira kolli makko juuɗe ɗen si a men honno sonnaɓe no ɗo israɓe amen ɓe foyi ɗo men nanɓe ñawdagol paɗi ɓe weeroyi ka suka gore jam mum welti ɓay ɓe hewti ɗon bimbinen ñande lettere ari tawiɓe ɗon ɓe uditi lettere on ɓe huli taw sikko probléme ɓe ndaari lettere on ɓe tawi no windi ton sonnajo wi'eteɗo ni no kama waɗi duuɓi nogaye joyi mbi on sonnajo wayni France 25 ans kono bergo woni ga kon fof o bonnali hay hunde harno mo marno séjour renouvelable 10 ans duuɓi sappo kala séjour makko renouvélo simo faala renouvelé ka tawi waɗi 25 ans ɓe hewtali France si ɓe yehiti ɓe ya addani ɓe lettere wondema hari ɓe wonino ton si ɓe faala artude heɓtude kaydi ɓe jonnay ɓe kaydi ɓe inni ko honno ɗum woniri minni koko ɓe takki hondu kon ka ambassade France gaɗen si ɓe fokkiti ndun honnu ndu ɓe takki ko ndun ɓe takkuno depuis 25 ans tawi ɓe a repéri ɓe andiɓe si tawno ko wujjunoɓe bonnunoɓe goɗɗum na kam ɓe artani hoore maɓɓe ɗum noon fof koko Allah daali kon bala qadirina ala an nusawwiya bananahu fani ça c'est scientifique mi ala noon fi o ADN mo yottum ala koni important hande ha yoti ADN par ce que ko ɗum ɗon andirta kaari ko ɓiɗɗo ma
joni Allah subhanahu wa ta'ala no daali aya goto, Allah daali yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha ad-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. O yong aya ajuno yong aya kanum koye Allah daali mo okka mo faala ɓiɓɓe rewɓe ɗum tawa ha ñande dangal jali on ɗon gorko o heɓata ɓiɗɗo siwana debbo. On nani ɗum moƴƴa simo faala hara ko kanko woni Bill Gates, simo faala hara ko kanko woni Donald Trump, o wiyete ɓiɗɗo gorko kon o memata ɗum aduna, ko ɓiɗɗo debbo tum o heɓata. Kala ko science on utilisa jamais ta ɓiɗɗo gorko. O wi himo okka mo faala o ɓiɓɓe rewɓe tum tawa ha adna lanna a heɓata honno wiyete ɓiɗɗo gorko quoi, c'est du contraire on ɓe anda dappindirali. Mais ala kulli hal mo okka yimɓe ɓiɓɓe worɓe ta ɓe heɓata ɓiɗɗo debbo addu, mo okka woɓɓe ɓiɓɓe worɓe ta ɓe heɓata ɓiɓɓe rewɓe addu, ko ɗum Allah wi. O wi ma o hawtinirana ɓe worɓe e rewɓe. Biologiste ɓe no andi ɗo iɓe andi en matière génétique, si tawi ɗumaji ɗin hawtodiri ko sakkitori Y kon ɗon andi ko ɗi 23 ka, si tawi hara biologiste ɓen no nder chromosome ji ɗin on faami. Donc c'est scientifique ko moni wolde ko, c'est très scientifique, mais c'est le Coran qui nous parle. Ko piihoy noga e tati moƴƴinta to compose o, noga e tatam ɗum siko kon X ko gorko, siko kon Y ko debbo, ha ñande dangal dari muran ɗum sansata. Ko ɗum Allah woni yewtude génétique o woni wolde aya ha gasa. O wi himo waɗa mo o faala wa yaj'alu liman yasha'u aqima, heɓata ɗo gorko o heɓata ɓiɗɗo debbo o heɓata gorko e debbo, siidi harama ɓuri adnal lam fof jokka ko jawdi yiikere ɓiɗɗo heɓata adna. Ene na ɓiɓɓe no moƴƴinede tan on parle de l'insémination, les mots nous échappent. Normalement sukaɓe julɓe ɓen hande no duwa jangude anda terme ji kesi yaltuɗi ɗi e niveau science on ka ari ɗon. Haɗa no on parlait de bébé éprouvette, ɓe yawti ɗon. Maintenant c'est l'insémination. Wonɗo wo wonɗo hande kala wonɗo ɓe wawi mo moƴƴinande ɓiɗɗo, hara heɓani ɓiɗɗo ha hande addu mbuuɗi ɓe moƴƴinante ɓiɗɗo neɗɗo ɓeygu ma sowomo reeda mo firtomo, par ce que ko ɓiɗɗo on ɓe woni ƴettude ndiyan ka ɓiɓɓe woni, ɓe ƴetta ndiyan ka ɓiɓɓe woni, ɓe ƴetta goɗɗum e ma ɓe jillidira ha gasa ɓe waɗa ka nder reedu ɓeygu ma reeda o jibina. Jaman fof wiye ko teddugal mon ɗe jibinana bobo ko sonnajo maɓɓe on bo, ko sonnajo maɓɓe kaari joom a yiɗo ala ko Allah wawata, sadakaji ɗin jaɓama ko fenande. Ko fenande laalude kon on mbami sa yeeyi insémination ɓe consulté maga si ɓe yetto fawata ɓiɗɗo ɓenno ɓe wallete noon ɓe moƴƴina ɓiɗɗo ko nder reedu ɓeygu ma ko jibine, sa jaɓɓi ɗum awa. Joni noon ko honno andirta ɓiɗɗo mo yiiduɗa e ɓeygu maɗa e mbaldi o reedi o jibine tawana o ɓiɗɗo ma, honno andirta ɗum. Na ADN noon, est ce que aya o wonari fi ADN neɓaɗi ko scientifique ɓen heeɓi ɗum ga, ko kesum woni claire san ADN faami. Joni noon ko ɗum noon Allah daali mo o waɗi heɓata ɓiɗɗo mo heɓata ɓiɗɗo. Joni noon ɓiɗɗo teddiniraɗo ha gasa wiya Allah ala ko wawata du'a e sadaka jaɓama, yo ADN on ɓiɗɗo ƴette waɗe ADN makko kanko wiɗo ko ɓiɗɗo makko on daare siko gotum, tawa on ɓiɗɗo hara nen makko ko ɗumajo ko kibeñjo, ta ko ɓiɗɗo kibeñjo, babirawo kibeñjo, ko ndiyan kibeñjo ƴetta waɗa base de banque de données on faami, ƴetta waɗanamo tawana ɓiɗɗo makko pes ha ñande dangal dari. Si tawi no naasi ADN, est ce que e wi'atano aya on ko fenande na o gonga,
ero ko fenani Allah falaɗo heɓde ɓiɗɗo so mani ɓuuɗi heɓay ɓiɗɗo kono na gonga Allah wi jamais si test AD on waɗama tawete na ɓiɗɗo makko. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et ça c'est la science, le Coran qui nous parle. Wa usifade no ɗuuɗi ha feƴƴiti mi sakkitora hon ɗum mi sakkitora ko mi wi on ko wondema science on nde ɓuranare nde acci science o moƴƴa 1% mayre science ko ne mayre ko exploitaka taw donc science o muutike teɗenma sengo ka piiji dogoji eggata kon ko dogata kon ɓe moƴƴini engine ji dogoji moƴƴa ɓuuyoji mais Allah no woodi fi avion wal nder ga ngal ɗon on portojo on hewdal ɗon taw ko ngal dogata kon dogudu maggal ɗon no woodi fi engine nder Qur'ana ɗon scientifique ɓe ɓeytike moƴƴan ɓe moƴƴi métro je yahoje 350 honnoyete kilométre par heure ɓe moƴƴini ka wonɗo chinois ɓen hiɓe en procé moƴƴingol métro wal ngal 1000 km par heure par exemple si ngal fokkiti Conakry e nder 1 heure hara ngal hewti Gérékoré e nder 1 heure hara ngal hewti Dakar hiɓe en projet ɓe woɗɗini on faami kono engine no woola nder ɗo ɗum won sakkitorde bayani Allah faami ɓe moƴƴinaali taw engine jogowo ɓuuyuɗo ha hewti Allah daali wali Souleymane rih uduwuha rahaw wa shahru uduwuha shahru wa rawawha shahr. Allah daali avion Air Force One monsieur le président Souleymane ngal o déplace to e mum on o regina ses missions présidentielles o wi dawankol maggal ko leere ko lewru hirnankol maggal ko lewru c'est-à-dire kala jeune se déplace d'un point A à un point B o ƴettata juste 2 heures de temps ko ngal dogata kon 2 heures de temps engin annabi Souleymane o kala engin ji moƴƴinaɗi dogoji e nder adunal nan fof si hawtitama waɗama force goto kañum doga e lewru yoto distance ko kunɗa dogata 2 heures de temps est ce que ɗum no fota ndaare leka ñallal ngal ko 24 heures multiplié 24 heures fois 30 waɗon hakkude ɗum e 2 heures de temps so tawi no ɓattondir yirtoyi kadi ɗum ɗon ko fii ko déplace ora no jeyaka nder unité force armée makko kanko annabi Souleymane unité ji waɗoji intervention rapide ala affaire on woni très important parce que il avait tout un arsenal de l'armée toute une organisation sociopolitique de la part de ce grand roi Souleymane yoni en ko Allah wi kon wondema o okkimo ko landi kon fof hada ata'una famnu amsik bi hayri hisab on faami laamateri makko ni fof haakis o taski o tawi o yi aali le directeur de service de renseignement patron FBI makko monsieur Hudhud fatafaqqada tayra fa qala ma li la ara al-hudhud c'est-à-dire min on fof no nder ɗo laamagol leydi yiltindira situation no nder ɗo c'est-à-dire mo jangguide e faamide on ɗo wiyete gande tutti kon ko haala kono noon koye Allah signani diplôme mo janggi kon fof mo Allah signani wi janggi ko jangguɓe nde ɓen andi koni e nder mayre par ce que ko nde ɗo Allah wi bal huwa ayatum bayyinatum fi suduri alladina utul ilm andi Allah jonni ɓe diplôme wiiɓe utul ilm donc hudu aroyi ha gasi woni kon ɗum letanɗa o wi o découvrir pays ko o ka yimɓe woni rewde nangue debbo no laamiɓe annabi Souleymane wi kon o wi wala ha arsun azim mari danki monanaki annabi Souleymane wi kon waddantan mi danki ji danki makko ki danki reeno la reine de Saba pays e pays palais on jardin combaje hino dari garde présidentielle on no dari kala tout dispositif de sécurité pour la sécurité de la reine et du palais tout cet arsenal là était sur place et le roi Souleymane wi no faala kindanki ko bafete men tati udditete hewte chambre kadi ka danki ki won ɓay annabi Souleymane wi no faala danki kin ɗo
état major go sardiɗo sifaɗi intervention ji rapide wiyeteɗo monsieur Ipurit kala Ipurit min al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami o wi monsieur le président ka jooɗiɗa ɗo ya immo daruɗa hara min mi ƴetti dispositif an o mi yehi mi neutralise garɗo on fof fof haɓɓama ha ŋaɗi bafe temeɗɗe tati udditama danki ɗin e démontama ha gasi pentiɗo on changama joɗɗinama yeeso mum monsieur le président wel ɗo yo ɓaŋo ka dari ka joɗɗon ɗo ndaren ko combien de temps ƴettata est ce que ɗo yoni 30 secondes donc yona 30 secondes yona 30 secondes tawa goɗɗo iwi e pays yehi e pays haɓɓi gardi fof udditi bafe temeɗɗe tati démonti danki addiki joɗɗiniki yeeso monsieur le président goɗɗo go wiɗo monsieur le président teddugal ngal Allah hokkuma ngal e moƴƴere nden ɗum ɗon no ni monsieur le wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk goɗɗo go wi ɗon les mêmes états major peuple américain ɓe wiyata kon les rangers les marines la force spéciale faami goɗɗo go état major ko kadi wi sifa ɗin piiji si yani woni monsieur le président min miɗo wawi addude danki kin ado a hinɗude ɗo ya hinɗu ɗo ya hinƴu haray danki kin ari iɗon andi no hinƴugol négociatake hay ko yetta jallojo komojo wiyata allahumma salli ala muhammad sallam teddugal walla hinƴude faami hinƴugol président on tawi danki kin hewtino kiɗo yeetela si riisi ɓen e kaw amérique e kaw france technologie maɓɓe on hewtiɗo taw nde hino acci ɓe nde assalamu aleykum wa rahmatullah